Tubifurije gukomeza kugira igicamunsi cyiza kuri mwe mwese muri ko mwumviriza ibiganiro n'amakuru byacu muherejyane no ku migabane y'amakungu yakorewe abahereye mu karere k'ibiyaga binini kandi namwe muhereye mu gihugu cacu cyiza c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye. Turi ku igenekerezo rya 29 Rusama 2024, tukaba tugarukanye amakuru atosoye aba yatojwe n'abamenyesha amakuru bacu baherere ijyane no cane nkaye mwaje gufyanda sabone kutarabikora amanuka munsi video racubona ijambo sabone ufyande ko racubona nakazogera nyene ufyande ko amatuje turabana amakuru twaguteguriye kuri Burundi News TV. Ndabakengurukiye cyane rero mugabo kuri mwe mwaje gufyonda sabone kandi kuri mwe mwese muriko mubana natwe mu makuru ari kugenda avugwa mu gihugu c'u Burundi. Na makuru ari kuvugwa kuri iki gicamunsi navuga ko atari meza. Izi ni ingingo nkuru ziraranga aya makuru yacu. Keri Nkurunziza abenshi baramuzi nk'umuhungu w'umuhisi Pierre Nkurunziza, ise yahoze ari perezida arongoye iki gihugu c'u Burundi. Uyu muhungu nkuko inzego z'umutekano mu gihugu c'u Burundi ziri kugenda zibivuga kuri aya manywa ziravuga ko Keri Nkurunziza atakibarizwa mu gihugu c'u Burundi ndetse ngo yatorotse binyuranyije n'amategeko, kandi ngamakuru akomeye cyane nuko yahunze igihugu c'u Burundi ngo bivanye n'amakosa yagiye akora ahangaha yibanga. Ku makuru dufise aturuka mu masoko yacu y'ibanga nga mu gihugu c'u Burundi nuko Keri Nkurunziza ashobora kuba yaranyuze mu gihugu cy'u Rwanda ariho yaba yarafatiye indege. Ariko hari bamwe n'ubundi batangiye kuvuga amakuru menshi ajyanye na Keri Nkurunziza. Ibyo muravyumviriza muri aya makuru turabigarukaho mu buryo bw'idonido. Turaza kubabwira ko kandi General Prime Niyongabo nawe agaragaje agahinda gakomeye cyane ndetse bashyizeho inzego z'umutekano zihuse bikomeye cyane zo kuba zakora iperereza ndetse kuri Keri Nkurunziza bakamenya igitumye ahunga igihugu ndetse n'izimuhiga nk'uko babivuze nta mikinato irimo. Munyemerere twihuse cyane tujye ku mipaka yihuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, dore ko naho bikomeje gukomera cyane, dore ko imipaka y'igihugu cy'u Burundi, imipaka y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu ihuza ibi bihugu ko ari bitatu. Iyi mipaka yegerejweho ibitwaro bikomeye harimo vya burende vya bimodoka bya gisirikare bigwanishwa mu ntambara. Benshi rero bakaba bakomeje kuba amayobera, kubaka amayobera ahangaha ku banyagihugu b'ibihugu vyombi uko bikomeje guhangana. Na makuru akomeje kugenda avugwa yuko intambara mugabo ishobora kuba iri gututumba hagati y'ibi bihugu. Ni mu gihe igihugu cy'u Rwanda nacyo kiri gutangaza vyinshi ndetse amakuru aturuka ku mipaka yo akaba atari meza mu vy'ukuri. Nivyo murumviriza muri aya makuru bakaba ari byo kandi tugiye kugaruka mu buryo bw'idonido. Ndabakengurukiye cyane rero mugabo mwe mwaje gufyonda sabone kutarabikora manuka munsi video racubona ijambo sabone ufyonde ko racubona kazogera nyene ufyonde ko amatuje turabana mu makuru twaguteguriye kuri imbonesha kure imwe rudende ibagezaho amakuru yizewe, amakuru abayigizwemo uruhare n'itsinda ry'amenyesha amakuru ngaha mu gihugu c'u Burundi. Munyemerere twinjire n'ibya makuru mu buryo burambuye. Duhere ku makuru ashushe cyane ari kuvuga mu gihugu c'u Burundi, aho Keri Nkurunziza biri kuvuga ko yaba yahunze ubutegetsi bw'igihugu c'u Burundi. Mu minsi yaheze, mu ndwi iheze, nibwo Keri Nkurunziza yatangaje ku mugaragaro ko azatanga kandidatire ye yo kwiyamamaza no guhatana bikomeye cyane ku mwanya w'umukuru w'igihugu nk'umukandida wigenga nk'uko yakomeje kugenda abitangaza. Gitangaza ibyo aravuga ko azinjira mu butegetsi bw'igihugu c'u Burundi ndetse akaba yabigenza neza nk'uwahoze arongoye igihugu c'u Burundi ari we ise wiwe Pierre Nkurunziza. Ni amakuru yagiye avugwa cyane mu gihugu c'u Burundi ariko bikaba bitunguranye. Hari n'indi nkuru yavyutse ivugwa hanyuma nyina wiwe biri kuvuga ko agwaye ndetse ari kwitabwaho n'abaganga ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse abaganga be ku giti cye bikuvuga ko arwaye kanseri, ariko hakaba hari abatatinye no kuvuga ko ari ubutegetsi bwa Neva n'ubundi bushaka kwivugana uyu muryango kugira utazakurikirana ivy'urupfu rwase nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga. Amasoko yacu y'ibanga rero atugezaho amakuru akomeye cyane avuga ko ubu Keri Nkurunziza atakibarizwa mu gihugu c'u Burundi ndetse biri kuvuga ko yaba yaciye mu gihugu cy'u Rwanda afata indege imwerekeza kugeza aho ubu twese tutaramenya aho yaba yerekeje. Ni igiki cyatumye Keri Nkurunziza ahunga? Mu makuru n'amarenga yakunze kugenda aca
ku mbuga ngurukanabumenyi yavuze ko igihugu cy'u Burundi umutekano wacyo uri hasi cyane, ndetse akanavuga yuko ubugambanyi n'ubwicanyi bukomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi hagati y'ubutegetsi bwa General Major Evariste Ndayishimiye. Ariko hakaba hari n'andi makuru yavugaga ko bababajwe n'urupfu rw'umuvyeyi wabo ariwe perezida w'igihugu cy'u Burundi umuhisi Pierre Nkurunziza, dore ko hari amakuru yagiye asohoka nyuma y'uko umuhisi Pierre Nkurunziza apfa, bisigura ko ngo ari ubutegetsi bwamugambaniye bukamuha uburozi, bukaba ari bwo bwamwishe, bakajijisha ngo ni indwara zikomeye cyane. Keri Nkurunziza rero yavuze ko azahorera se uko vyagenda kose, ariko nyuma yo gutangaza ibyo ndetse no mu ndwi ishize nyuma yo gutangazwa ko aziyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, ibyo ngibyo ntibyamuguye neza kuko bahise bamushyiraho inzego zimutata n'inzego zishaka kumufata nk'uko yakomeje kugenda abiga. Keri Nkurunziza yagaragaje ko nta mutekano ubu ngubu bafise nk'umuryango w'umuhisi Pierre Nkurunziza, dore ko ngo n'abasoda babarindaga bagiye bagabanyuka, bityo ngo bo ubwabo bishyiriraho sekirite nk'uko yakomeje kugenda abigarukaho Keri Nkurunziza. Keri Nkurunziza rero abari bamuzi bari bamuzi ko ari umusoda mu gihugu cy'u Burundi, ndetse yarakomeye cyane mugabo ko yagiye ahabwa amacertificate akomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse nayo yahawe n'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye. Ariko hakaba hari umugambi ukomeye cyane ngo n'ubundi wo kuzanyereza uyu muhungu, wo kuzamwica, bivanye n'uko ari ukomeza kugaragaza ko azakurikirana iby'urupfu rwa se. Rero Keri Nkurunziza ku bakurikirana politike y'i Burundi hafi bavuga yuko Keri Nkurunziza kuba yahunze igihugu cy'u Burundi yahunze atari ikintu gitunguranye cyane, kubera ko banavuga ko yari yaratinze ibingibi ngo n'ubundi yari azabipfiramo bakamwica, kubera ko ngo yari amaje no kumena ibanga rikomeye cyane ise yamusigiye ryo kuziyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, nk'uko amakuru yagiye abivuga ndetse anabigarukaho. Ibitangazamakuru mu gihugu cy'u Burundi bikomeje kuvuga kuri iyi nkuru amakuru menshi agiye atandukanye, ariko kugeza ubu ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi bwavuzeho amakuru makeya. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye ndetse n'urongoye igisirikare mu gihugu cy'u Burundi akaba yatangaje ko ababajwe n'uko Keri Nkurunziza ataye igihugu cyamubyaye, akaba agiye mu mahanga ahunze ubusa kandi yari afite umutekano, ndetse ari no mu basirikare b'igihugu cy'u Burundi. Ariko ku bw'ibyo bavuze yuko bagiye gushyiraho inzego ziperereze neza uko byagenze ndetse n'icyatumije uyu nguyu Keri Nkurunziza ahunga, nk'uko bakomeje kugenda ababigarukaho. Ni amakuru n'ubundi ari kugenda asohoka, ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye akaba yariyakitinze, akaba nawe yavuze ko bimubabaje cyane ndetse yongeraho na cyane, kubera ko uyu muhungu ngo ntacyo yari atwaye, nuko yari ashaka kwinjira muri politike nabi. Ariko bongeyeho ko ashobora kuba ari yarakoze ibyaha bikomeye mu gihugu cy'u Burundi, ngo ari nako bagiye gushyiraho inzego z'iperereza ndetse n'umukuru w'igihugu ndetse n'uhagarariye igisirikare bahamagariye inzego za polisi gushyiraho iperereza ryimbitse kuri uyu Keri Nkurunziza bagakurikira ivye, kubera ko bikomeje kuba vyagorana mu gihugu cy'u Burundi. Keri Nkurunziza rero bamwe batangiye kugaragaza igihe yavugaga ko azatanga kandidatire ye mu kwiyamamaza nk'umukandida wigenga mu gihugu cy'u Burundi mu matora ateganyijwe mu gihugu cy'u Burundi 2025. Bikaba biri kuvuga ko rero Keri Nkurunziza kuva ibingibi yabitangaza nta mahoro yagize hano bari batuye mu gihugu cy'u Burundi. Rero aya matora n'ubundi mu gihugu cy'u Burundi nayo yavugishije benshi cyane, dore ko hari n'abari batangiye ati Keri Nkurunziza twamugirira icyizere cyane ko Keri Nkurunziza bifitiye n'impamyabumenyi zigiye zikomeye yakuye mu bihugu bigiye bitandukanye, haba ibya gisirikare ndetse no mu makaminuza, ama university agiye atandukanye ku isi muri rusange, cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni amakuru n'ubundi yagiye acacana ubwo abaturage bagaragaza ko bashigikiye Keri Nkurunziza mu kuba yatanga kandidatire. Keri Nkurunziza rero winjiye muri politike imbaraga nshyashya igihugu cy'u
Burundi gifise, ndetse benshi bakaba batangariye bikomeye cyane uburyo uyu muhungu w'umuhisi Pierre Nkurunziza yinjiye muri politike, ikintu kitarigeze kimugaragaraho habe na gatoya, dore ko we byavuga ko yibera mu bucuruzi bugiye butandukanye hano mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru akomeje kuva ku muryango w'umuhisi Pierre Nkurunziza atari meza, mugabo navuga ko atari meza kugeza ubu, biranavugwa yuko ataye nyina wiwe agwaye ndetse anarembye cyane, rero ku buryo nta mahitamo akoze nk'umunyepolitike nyine. Gusa hari abishimiye ko Pierre Nkurunziza byava mu gihugu c'u Burundi kubera ko ngo nta mutekano urimo, kandi ngo akomeje kuba yabangamira abashaka kuba bakwiba amajwi yo kuba bakwiyamamaza mu mwanya w'umukuru w'igihugu muri manda yabo ya kabiri. Ubwo nta wundi basiguraga ni umukuru w'igihugu c'u Burundi Gen Major Evariste Ndayishimiye. Ni amakuru akomeje guturuka mu gihugu c'u Burundi ndetse ari no kuvugwa bikomeye cyane. Munyemerere dusimbuke iby'aya makuru ari kuvuga mu gihugu c'u Burundi, gusa amakuru aragenda asohoka, amakuru yacu nakagaruka muragenda muyumva hano kuri Burundi News TV, kuri imbonesha kure yanyu nayo yacu Burundi News TV. Munyemerere twerekere mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko mbere yuko tuherekera munyemerere dutangire kw'iyi mipaka ku makuru mu bugabo ari kugenda ahavugwa. Hari abavuga yuko bikomeje kugorana ndetse no gukomera, nyamara nubwo bamwe bavuga ngo naye itangazamakuru nabivugira byakomeye ndetse byarushijeho gukomera, dore ko igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hano ku mupaka ibintu ntago byifashe neza, dore ko ibihugu uko ari bitatu, haba igihugu c'u Burundi, haba igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo DRC Kongo, bikaba biri kurunda ibigwanisho bikomeye cyane ku mipaka mugabo, bikaba kandi bikomeje gutera impungenge abaturage, haba ab'igihugu cy'u Rwanda, haba abanyagihugu c'u Burundi n'abakongomani muri rusange, ndetse n'abasirikare bakomeje kurundwa ku mipaka cyane cyane biteguye, bameze nk'aho biteguye intambara, dore ko atamipyinato irimo, dore ko ibigwanisho bikomeye cyane biri gusesekazwa hano ku mupaka. Ni imodoka zikomeye cyane zizwi nka burende ndetse n'imbunda zigiye zikomakomeye, ni ibigwanisho. Antoine Felix Tshisekedi biravugwa yuko kandi akomeza gutumiza intwaro mu buryo bw'ibanga mu butegetsi bwiwe, zigashika mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane, dore ko ngo zicishwa ku nzira y'ubutaka kugera amahanga atamenya ivyo ari byo. Ni imigwanuro ikomeje kugaragara ko intambara yanutse hagati y'ibi bihugu uko ari bitatu, haba igihugu c'u Burundi. Amakuru akomeje guturuka ku mupaka yo si meza, kubera ko ubu bari kurebana ayingwe ndetse ibigwanisho vyesitaye vyiteguye kuba byarashishwa n'abasirikari b'ibi bihugu vyombi. Rero n'ubutegetsi bwa Kongo nabwo bwabigenjeje gutyo, dore ko aya makuru aje nyuma yuko ibi bibunda ndetse n'ibimodoka by'iya gisirikare byiyongereye hano ku mupaka. Ni kuri uyu munsi, kuri iki gicamunsi, ubwo abigwanisho vyongerewe ku mupaka ndetse n'abasoda, dore ko bateri zigera kuri 2 mu gihugu c'u Burundi zagejejwe ku mupaka nk'uko amakuru ari kugenda abitangaza. Ni amakuru n'ubundi akomeje kugenda aturuka ku mupaka w'u Burundi atari meza, mugabo umwanya ku mwanya twakumva umuriro, ndetse biranakomeye cyane nubwo igihugu c'u Burundi gikomeza kugenda kibihisha hamwe n'igihugu cy'u Rwanda, ariko ku mipaka ho ibintu ni ibindi, ndetse no ku mupaka wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo naho ibindi ni ibindi, mugabo intambara yeruye, intambara izafata mu karere k'ibiyaga binini nk'uko abasenguzi mpuzamahanga mu bya politike bakomeza kugenda babitangaza, bavuga ko ibihugu uko ari bitatu bizarangira birwanya nyuma yo kurebana ayingwe bikomeye cyane. Ni amakuru n'ubundi ari kugenda atrendinga ava mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yo kwirunda kw'abasirikare kuri uyu mupaka wa Kongo. Biravugwa ko aba basirikare bari kurebana ayingwe n'igihugu cy'u Rwanda RDF, ariko
igihugu cy'u Rwanda kikaba cyarashwishwiburije bikomeye cyane ibi bihugu, kikavuga ko ibyo gishinjwa kuba giterera inkunga imitwe yitwaje intwaro nka FDL ndetse na Red Tabara nk'uko iki gihugu cya Kongo ndetse n'iki Burundi bakomeza kugenda babitangaza. Baravuga ko ibi ntaho bihuriye n'igihugu cy'u Rwanda, ahubwo u Rwanda rugasaba ko bakicara bagakemura ibibazo byugarije ibi bihugu bibanye by'igihugu cy'u Rwanda n'abanyagihugu babo muri rusange. Igihugu cy'u Rwanda cyavuze yuko mu maperereza yacyo cyakoze hari abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi, ariko abo ngabo bose ngo bitazabahira kubera ko inzego z'umutekano w'igihugu cy'u Rwanda zifashe neza, kandi duterereye akajisho nk'uko twabibonye zimeze neza, ibitwaro bikomeye cyane, ibigwanisho mugabo za burende, abasirikare benshi bagera ku bihumbi n'ibihumbi, cyane cyane nko mu gisirikare cy'u Burundi naho vyakomeye cyane. Rero bamwe batari gutinya ko ari n'intambara ishobora kuba igiye kuba hano mu buseruko bw'iki gihugu, cyane cyane hano no mu karere k'ibiyaga binini, cyane cyane kuri iki gihugu cy'u Rwanda. Ariko baranavuga yuko bitaba bitunguranye kubera ko igihugu cy'u Rwanda cyarategujwe bikomeye cyane, ndetse n'ubwo Antoine Felix Tshisekedi yananiwe kubishyira mu bikorwa, umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Antoine Felix Tshisekedi batangaje amakuru akomeye cyane, bavuga yuko bazatembagaza ubutegetsi bwa Kigali, ndetse Antoine Felix Tshisekedi we yongeyeho ko kubutembagaza ari amasaha make cyane, ari iminota mike kuba yakuyeho ubutegetsi bwa Kigali. Rero yasabye ubutegetsi bwa Kigali kutamukinisha, dore ko yavuze ko Antoine Felix Tshisekedi ashaka ubutegetsi bwa Kigali ngo bwavaho. Gusa abasenguzi mpuzamahanga bya politike ndetse n'imibanire y'ibihugu suko babivuga, ndetse si banabihamya. Baravuga ko Antoine Felix Tshisekedi ari umuperezida ukunda guhubuka mu magambo atazi ibyo avuga, dore ko banagaragaje ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje gukataza mu bya tekinoloji kurusha Kongo ndetse no mu bya gisirikare nk'uko bakomeza kugenda babitangaza. Ni amakuru akomeje kugenda asohoka hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi. Munyemerere tujye ku rugamba, twinjire mu rugamba neza, kuko amakuru naho ni menshi nubwo ndi kubona iminota yatubanye mikeya. Ni amakuru n'ubundi ari guturuka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho biri kuvugwa ko umuhari wa M23 nawo ukomeje gukubitwa inshuro bikomeye cyane, bikaba biri kuvugwa ko wakijijwe n'amaguru rwende ndetse na Kivumu. Aba basirikare bakubise M23 bagabye ibitero bikomeye cyane guhera ku munsi w'ejo ku itariki 28 Rusama muri uyu mwaka, nk'uko Patrick Muyaya yagiye abitangaza ndetse na Christian Chiwewe. Bavuze ko igisubizo nta kindi ari intambara nk'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bubyifuza. Rero benshi bakavuga batese ahangaha hikanzwemo iki, ariko Patrick Muyaya ashobora kuba yarazi iby'ibi bitero, cyane ko banashimangira ko yarabizi, kuko mu makuru dufise ari guturuka mu masoko yacu y'ibanga ndetse n'ari guturuka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nuko umutwe wa M23 uri gukubitwa inshuro hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umerewe nabi cyane, dore ko ngo uri kurwana usubira inyuma. Nayo makuru yaragezweho, ndetse mwakoze kubana natwe nshuti banywanyi bacu, turabakunda, mugire igicamunsi cyiza ndetse n'Imana ikomeze ibane namwe. Ciao amakuru yacu nakagaruka kuri mwese.